Ngiyalibingelela sihlobo ezithandekayo ngegama lenkosi yethu uJesu. Thanda ukubana ngilamukele njalo enkonzweni yethu yalamhlanje. Kwangathi uNkulunkulu angaba lathi asibusise nxa siyakufunda ilizwi lakhe sindawonye. Sikhangela indaba esithola encwadini kaJona. Ngizafunda ivesi lapha kuJona ngo2, ivesi ngelika 6. Jona 2 verse 6. Ithi yona iBhayibhili, ngahamba ezigodini zezintaba, umhlaba wangivalela iphakade lonke, kodwa wena uphakamise impilo yami wangikhipha emgodini, Nkosi Nkulunkulu wami. Sengathi uThixo angabusisa ukufunda kwelizwi lakhe. Asikhuleke nini babo sezulwini, sesifundile ilizwi lakho, sichasisele, usiphe ukuzwisisa lamandla okuphila ngalo. Konke sikuchiye ezandleni zakho, ngoJesu siyakhuleka. Amen. Sihlangana le ndoda okuthiwa nguJona lapha. Ikhuluma amazwi athi wona ngahamba ngaphansi kwezigodi zezintaba, umhlaba wangivalela iphakade lonke, kodwa ungiphakamisile wasusa impilo yami emgodini, Nkosi Nkulunkulu wami. Isihloko sendaba sithi sona, Nkosi Ngiphakamise. Lord lift me up, Nkosi Ngiphakamise. Incwadi kaJona, abafundi beBhayibhili bayavumelana ukuba incwadi elotshwe ngumprofeti uJona. So ibizwa ngegama lomlobi. Ukuthi Jona khona kusitsho ukuthi ijuba. Igama lakhe lithi ijuba nxa lichasiswa. Lincwadi yabhalwa ngesikhathi esingaba 750 BC. Iminyaka engu750 uJesu engakabuyi, kumbe uJesu engakazalwa, engakabuyi okwakuqala. Incwadi kaJona incwadi eveza ukuthi uNkulunkulu ulesihawu esingalinganisekiyo ebantwini bonke. Ulesihawu esingalinganisekiyo ngitsho la kulabo ababalwa njengokuthi ngabezizweni. Kala sihawu kuIsrayeli kuphela, kodwa ulesihawu lasebantwini ababonakala njengezoni ezinkulu. Ulesihawu uJehova uyafisa ukuthi abasindise abanjalo. So incwadi kaJona incwadi yomprofeti obizwayo ukubana ayesakaza udaba lukaThixo eNiniva, lapho okwakuyidolobha elikhulu lombuso wase-Assyria, umbuso owayi-world power kumbe uyi-super power yomhlaba ngaleso sikhathi. Incwadi le iqalisa ngendlela ethathisayo kakhulu. Umlobi udlala ngamabala laphana okuthiwa yi-word play. Uthi yena nxa ufunda kuJona ngo1 verse ngo2, uthi yena sukuma uye eNiniva, idolobha elikhulu, uyekhala umelane lalo ngoba ububi sebuye phambi kwakhe. So uJehova ubiza uJona lapha. Jona, sukuma, arise and go to Nineveh and proclaim against it. Hamba uyekhala umelane lalelo dolobha. So uJona kulamagama amabili lapha, izenzo ezimbili okumele azenze. Kuthiwa sukuma okwakuqala, uJona kwakumele asukume, angasukuma kwakumele amemezele kumbe akhale emelane leNiniva. Kodwa ke ungafunda uvesi ngo3, uJona yena yebo wasukuma, kodwa wasukuma wabaleka. So uNkulunkulu wathi kuJona, Jona sukuma uyekhala eNiniva. uJona yebo wasukuma, kodwa kazange ayekhala eNiniva. Kodwa iBhayibhili lithi yona uJona wasukuma wabaleka waya eThashishi. So ilizwi likaThixo lithi Jona sukuma uyekhala uyechumayela eNiniva. uJona uyasukuma yebo, kodwa usukuma ebaleka. uJona nxa ebaleka, iBhayibhili lithi yona wehlela phansi waya eJopha. Esikhiwa ithi yona he went down to Jopha. Nxa wayehamba esehlela eJopha lapha wayebaleka ebalekela uJehova. So iBhayibhili lithi yona Jona sukuma uyechumayela. uJona uyasukuma abaleke ehlele phansi eJopha. Nxa wayeseseJopha njalo, iBhayibhili lithi yona wehlela ngaphansi komkhumbi lapho kwakufaka khona impahla wayalala khona ngale. So ungananzelela igama leli elithi ukwehla, to go down, ligama elisebenza kakhulu encwadini kaJona. Ligama elisebenza kakhulu, livezane indlela kamlobi eyokuveza indlela uJona ayebalekela ngayo uNkulunkulu. Kuthiwa wayebaleka ebalekela ubukhona bukaThixo, ebalekela ubuso bukaThixo, kumbe ebaleka esuka
phambi kukaThixo. uJona wayesehla esiye eJopha, esehla ebalekela uJehova. uJehova yena wayethe kasukume, uJona yena wabaleka esehlela phansi. So yezinye indlela iBhayibheli ithini? uJona kwakumele asukume ukuze achumayele, kwakumele aphakame ukuze akhale ekhalela iNiniva. Kodwa yena waphikisana lelizwi likaThixo, wasukuma wabaleka, wasukuma wehlela phansi. He arose and went down. Yikho kuthiyo iBhayibheli lapha. Ungabala futhi indaba ethathekisayo lapha encwadini kaJona. Nxa uJona wayesephakathi komkhumbi, sephakathi kwesikepe, ucaptain wesikepe wamkhumbuza futhi okwakukhulunywa nguNkulunkulu. uNkulunkulu wayethe sukuma uyekhala eNiniva. uJona uthe nxa eselele sokulesiphepho esikepeni, ucaptain wasukuma wathi sukuma ubize uNkulunkulu wakho. iBhayibheli yesikhiwa ithi yona arise and call on your God. uJona nxa wayesizwa la mazwi wakhumbula ukuthi uNkulunkulu uthe ngisukume ngiyekhala eNiniva. So uJona kulokuthi asukume, kulokhu esehla, kulokuthi aye phezulu, yena uyehlela phansi ebalekela uJehova. Now indaba kaJona eyokwehlela phansi, indaba kaJona eyokubalekela uJehova, yindaba yami, yindaba yakho, yindaba yoluntu lonke. Ungafunda iBhayibheli usukela kuGenesis usiya kuSambulo, iBhayibheli iveza abantu besehlela phansi, abantu bebalekela uJehova. Ngezinye indlela igama elithi ukwehlela phansi, to go down, ligama eliveza ukubalekela uThixo encwadini kaJona. Indaba yokubaleka kukaJona, indaba yokwehla phansi kukaJona, indaba yokutshona kukaJona, indaba yami, indaba yakho. Ngoba uAdamu loEva labo bathi sebonile babaleka phambi kobuso bukaThixo. They went down, babaleka phambi kobuso bukaThixo. Bebaleka ngenxa yani? Ngoba basebonile phambi kobuso bukaThixo, babengeke babhekane loJehova baphile. uThixo waze wabuza wathi, Adam ungaphi? Nxa ufunda uGenesis chapter 3 ufunda usukela kuverse 6 usehla, uThixo wabuza wathi, Adam ungaphi? Ngezinye indlela indaba yokwehlela phansi, indaba yokubalekela uJehova, indaba yoluntu. Isono sangena emhlabeni ngoba uluntu lwabalekela uJehova. Ngitsho namhlanje imbali yomhlaba iveza abantu abehlela phansi emgodini wesono bebalekela uJehova. Bakhangela ngensuku zikaNowa, uzamcola engakani emhlabeni, abantu behlela phansi babalekela uJehova ngokungalaleli umlayo wakhe. Ungafunda ngensuku zeSodoma leGomora, abantu behlela phansi, they went down ngokubalekela umlayo kaJehova, benza izinto eziyangisayo, izinto eziphansi, izinto ezilihlazo. Ngalezo zizathu behlela phansi emgodini wesono. Ungafunda ngensuku zamakhosi labaprofeti, abantu behlela phansi bebalekela uJehova, bebaleka entandweni yakhe, behlamukela umlayo wakhe, behlela phansi. Yezinye indlela ukubalekela uThixo yikwehlela phansi. Ukubalekela uThixo, it is to go down, yikwehlela phansi emgodini wesono. Ukubalekela uJehova yikwehlela phansi ekufeni, ngoba isono siyabulala. Ngitsho la ngensuku zikaJesu umsindisi elapha emhlabeni, abantu behlela phansi babalekela uJehova, bamhlamukela uJesu umsindisi wabo, bamhlamukela baze bambethela esiphambanweni. Ngenxa yani? Ngoba indaba kaJona, indaba yokwehlela phansi, indaba yokubalekela uJehova, indaba yokuhlamukela uJehova, indaba yokungalaleli uThixo, indaba yoluntu lonke leyi. Ngitsho lasensukwini zokugcina abantu lokho besehlela phansi, abantu lokho bembalekela uJehova, abantu lokho bebaleka ebusweni bukaThixo. uThixo uyabalandelela ebancenga njengoJona, uyabalandelela ebancenga, kodwa bona bayabaleka lokho besehlela phansi bebalekela uJehova. Indaba yoluntu lonke, ngezinye indlela inyathelo linye ngalinye esilithathayo sibalekela uJehova, linyathelo eliya ekufeni. Inyathelo linye ngalinye ngilithathayo ngibalekela uThixo, linyathelo eliya phansi esigodini sokufa.
yikufa linyathele liya phansi esigodini sesono. It is only a matter of time. Isikhathi singachaya ngizakufa. Ukubalekela uJehova yikuya ekufeni. Ukubalekela uThixo yikwehlela ekufeni. Kuyoze kube nini lokho umbalekela uJehova? Kuyoze kube nini lokho uqhile esonweni ubalekela uJehova? Kuyoze kube nini lokho usehlela phansi? Izihlobo ezithandekayo, iBhayibheli lithi yona abaseRoma 6 ivesi 23, ngoba inkokheli yokona iyikufa kodwa isipho sikaNkulunkulu siyimpilo engapheliyo, impilo ephakade ngoKristu Jesu. Ngezinye indlela isono siyabhadala, isono sithembekile ngumkhathi othembekileyo, siyabhadala. Imbadalo yesono yikufa. Kwesinye isikhathi umuntu uyayenza isono angabanjwa, kwesinye isikhathi umuntu uyayenza isono anothe azuze imali aphumelele abesebona ngathi isono simnandi, kodwa wothi ngutshele ukwenza isono yikwehlela phansi, ukwenza isono yikuhlamukela uJehova. Isono siyakubhadala ngesikhathi esifaneleyo, siyabhadala. iBhayibheli lithi yona imbadalo yesono yikufa, imbadalo yokubalekela uThixo yikufa, imbadalo yokusuka ebusweni bukaThixo yikufa. It is only a matter of time. Ungabona ngathi uhlakaniphile namhlanje ngoba uphunyukile, ungabona ngathi kumnandi namhlanje ngoba ukuphi imali ukuphi inotho, ungabona ngathi kumnandi namhlanje ngoba kuyakuphumelelisa, kodwa isono siyabhadala, imbadalo yaso yikufa. Kodwa malibongwe igama leNkosi ngoba isipho sikaNkulunkulu siyimpilo engapheliyo ngoKristu Jesu. Ngezindlela nxa uJesu engekho uluntu lonke luya ekufeni. Ngezindlela nxa uJesu engekho uluntu lonke luyehla, lwehlela esigodini sokufa. Without Jesus Christ, humanity is going down to death. Iyo indaba esiyitshoyo. Indaba kaJona indaba yomuntu wonke. Romans chapter 3 ivesi 10 ithona kakho olungileyo kakho ngitsho loyedwa zwi. Romans 3 verse 23 ithona ngoba bonke bonile bayasilela enkazimulweni kaThixo. Ngezinye indlela wonke umuntu uyamdinga uJesu. Wonke umuntu uyamdinga uJesu. Abantu njengoJona kabahlalanga phansi, ilizwi lafika kuJona lathi sukuma uyeniniva. uJona kahlalanga phansi wasukuma, kodwa kayanga lapha ethunywe khona. Lathi emhlabeni sinjalo, siyagijima, siyaphaphatheka, senza izinto, kodwa umbuzo okhona ukuthi senza lokhu uNkulunkulu akukhulumileyo yini? uJona wenza, wasukuma, kodwa wasukuma esukumela ukubaleka, wasukuma esumela ukwehlela phansi, wasukuma kulokuthi aye lapho uJehova ayemthume khona, yena wehlela phansi. Wena usukuma usenzani? Wena uphila njani? Uphila ngokwentando kaThixo yini? Abantu babhizi emhlabeni, babhizi abalali, babhizi bayagijima, bagcwele indawo yonke, babhizi. Umbuzo okhona yikuthi kambe ubhizi uphatheke kangaka wenza intando kaThixo yini? Kambe ubhizi wenza okwenzayo uxhumene loJesu yini? Ngoba uJesu engekho wonke umuntu osemhlabeni uya phansi, uya ekufeni. uJesu kuphela nguye ongakuhlenga kulokho kufa. Wengakuhlenga kulokho kufa. Wakhangela encwadini kaJona igama leli lokuthi ukwehlela phansi, to go down, lisetshenziswe ka4 ku chapter 1 la ku chapter 2. Liyaphindwa phindwa ka4. Indaba yokwehla kukaJona iyaphindwa ka4. Ungafunda ku chapter 1 ivesi 3, ivesi 3 isigaba sakuqala. iBhayibheli yasitshela ukuthi uJona wehlela eJopha. He went down to Joppa. Itsho njalo iBhayibheli. Ungafunda njalo ku chapter 1 futhi ivesi 3 isigaba sesibili kuthiwa uJona wangena, he went down into the ship, wangena ngaphansi kwesikepe. So wehlela eJopha, waphinda wehlela ngaphansi kwesikepe. Lokho esehla uJona wasuka eTashishi, wasuka kumele ayeNiniva, wasuka ngakibo, wehlela eTashishi. Esefikile esikepeni wehlela ngaphansi kwesikepe. uJona lokho esehla, uJona lokho esehla. Ungafunda ivesi 5 iyasitshela njalo iBhayibheli kuthiwa uJona wayehambe ngaphansi kwesikepe lapho kuhlala khona impahla, wayalala khona. He had gone down into the lowest parts of the ship. Wayehambe ngaphansi. Utsho njalo uJona 1 ivesi 5. So indaba kaJona indaba yokwehla, indaba kaJona indaba yokubalekela uNkulunkulu, indaba kaJona indaba yokucatshela uThixo, indaba yokuhlamukela uJehova. So uJona wasuka eJerusalema wehlela eJopha.
esefikile esikepeni wehlela ngaphansi kwesikepe lapho kwakuhlala khona impahla. Yikho lapho afika ahlala khona. Xa ufunda uJona 1 ivesi 3 lo 5. Esefikile ekazange aphelele khonapho, esesikepeni wehlela ngaphansi kolwandle, wehlela ngaphansi kwamanzi, wehlela phakathi kwesisu senhlanzi. So uJona waqalisa esehla esuka eJerusalema waya eJopha, esuka eJopha waya ngaphansi kwesikepe, esuka ngaphansi kwesikepe waqina esengaphansi kwamanzi. Ngayikhona ngaphansi kwamanzi kuphela, kodwa waqina esephakathi kwesisu senhlanzi. Indaba yokwehla kukaJona yaqala indaba encane kodwa yamthiya esengaphansi kolwandle. Indaba yaqala incane kodwa yamthiya esesejuleni kolwandle, yamthiya esephakathi kwesisu senhlanzi. Angikholwa ukuthi uJona wayeke wacabanga ukuthi kwehla kwakhe ebalekela uJehova uzathola esesisini senhlanzi, uzazithola esengaphansi kolwandle. Angikholwa ukuthi uJona wayinakana leyo ndaba, kodwa yikho lapho azithola khona. Wathi ngikutshele, indaba yesono vele iqalisa incane, uqalisa utshontsho okuncane, uqalisa utshontsho okuncane uthi akulamsebenzi, uqalisa utshontsho okuncane. uJona laye wayelokhu esehla mbijana mbijana, esehlela phansi mbijana mbijana, esehlela phansi mbijana mbijana, kodwa wazithola esengaphansi kolwandle, wazithola finally esephakathi kwesisu senhlanzi. Okuqale kuncane namhlanje kuzakhula kukuthandele, kuzakhula kukugalulise. Isono siqala sincane, uSathane uyabelokhe kuyenga esithi kuncane akulamsebenzi, kuncane akulamsebenzi. Ulokhe usehla ubalekela uJehova mbijana mbijana, usehla uzazithola usuphakathi kwesisu senhlanzi, usucwilile esonweni. Ekucineni uyazithola ususekufeni, uSathane sekuphosele emgodini wokufa ngenxa yesono. Indlela yesono kayingenwa ngoba iqala incane kodwa iyakhula iqinisa ukuchiye emgodini wesono. Indlela yokwehla usenza isono, indlela yokwehla ubalekela uJehova ayingeke yaphela uThixo engangenelanga. Indaba ethathekisayo ukuthi uJona esesisini senhlanzi, uJona esengaphansi kolwandle, esegalula phakathi kolwandle, esegalula phakathi kwesisu senhlanzi. Wayengeke wazimlela, wayengeke wazisiza, kwadinga ukungenela kukaThixo. Ngithanda isihlobo esithandekayo ubana ngimemezele ubana kakho umuntu ongaziphakamisa, kakho umuntu ongazikhipha emgodini wesono, kakho umuntu ongazisusa esonweni ngaphandle ngokubana uThixo angenele. Umuntu uyehla ngaphandle ukubana uThixo angenele. Humanity goes down and down ngaphandle ngokuthi uThixo alamule. Umuntu uyakwehla aze aye ekufeni. Yikho ke uJona chapter 2 ivesi 6 uJona uyakhuluma, unika itestimony yakhe. Uthi yena ngahamba ekujuleni ngaphansi kokujula kwesigodi zolwandle, umhlaba wangiginya wangivalela iphakade lonke, kodwa wena ungiphakamisile, waphakamisa impilo yami wayikhipha emgodini. Ususe impilo yami emgodini, ungisuse ngaphansi kolwandle, ungisuse phakathi kwesisu senhlanzi. uJona phela wayezingenile phansi, nguye owayezehlele yedwa uJona lo, kodwa uJehova iBhayibheli lithi wamphakamisa uJona. Uyibambe kuhle indaba. uJona kathi yena ngazikhupha ngaphansi kolwandle, ngathi yena ngazikhupha esisini senhlanzi. Ngoba sihlobo esithandekayo, umuntu oyisoni uyagalula, umuntu oyisoni uqilile, udinga olamandla phezu kwakhe, udinga umsindisi ubana mkhuphe emgodini wesono. Sihlobo esithandekayo, uJona usebenzisa igama elokuthi uThixo ngiphakamisa. Ngolimi lweBhayibheli lelo gama ligama elitshengisa ubangela. So uJona wabangelwa, wenziwa ukuthi akaphume phakathi kolwandle, kazange aziphumele. Ligama elokubangela. So uJona uthi yena angiziphumelanga mina, uJehova nguye waba imbangela yokuphuma kwami. He is the one who caused me to come out. Nguye wangiphakamisayo, angizange ngizikhuphe mina. Amandla okuzikhupha ngangingelawo, kodwa uThixo
wangikhupha, nguye imbangela yokukhitshwa kwami, nguye imbangela yokuphakamiswa kwami ngikhutshwa emgodini wolwandle. Sobethandikayo, indaba yokusindiswa asondaba yemisebenzi, indaba yokusindiswa indaba yomusa. Wena usegodini lesono awungeke waziphakamisa, awungeke wazikhupha, awungeke wazenyula. Ungene khonapho mhlawumbe usithi uhlakaniphile, ungene khonapho mhlawumbe usithi kule mali, kodwa usuqinile njengoJona owaqalisa esehla esiya phansi engakwazi ukuthi uzazithola ekujuleni kolwandle. Lobe sithandikayo, kumele uJesu abangele ukuthi wena uphume, kumele uJesu akukhiphe, ngeke wazikhipha, kumele uJesu akuthwale, akuphakamise, akususe emgodini wesono. Kudinga ukubana wena uzehlise, ngoba ngeke uzikhiphe esonweni. Kawulamandla okuzisindisa, kawulamandla okuzikhipha emgodini wesono. Kumele uThixo akukhuphe, kumele uThixo abe yimbangela yokuphuma kwakho. God must cause you to come out. nguJehova okumele akukhiphe, nguJehova okumele akuphakamise, akususe emgodini wesono, ngoba sonke siyizona. Itsho njalo iBhayibheli, asingeke sazikhupha emgodini wesono, ngoba umtopiya ngeke waguqula umbala wakhe, ngoba ingwe ngeke yazitshintsha amabala ayo. Utsho njalo uJeremiya ku chapter 13, akulo ongazisindisa, kakho ongazitshintsha ngaphandle kokuthi uJesu akwenyule, akukhiphe edakeni olubishayo lwesono. nguJesu kuphela ongakukhipha edakeni lwesono, nguJesu kuphela. Ngeke wazilamulela. Usidinga umusa kaThixo oyimbangela yokuphakanyiswa kwethu, sidinga umusa kaThixo oyimbangela yokukhitshwa kwethu emgodini wesono. AbaseEfesu 2 ivesi 8 siya ku10 ithona ngomusa lisindisiwe, hathi ngemisebenzi, funa abe khona ozincomayo ngezindlela. Wena ukuthi uzukhitshwe esonweni kudinga umusa kaThixo. uJesu nguye yedwa indlela yokuba unqobe izono zakho. Angikwazi ukuthi ukhathazwa yisono bani, angazi ukuthi ugilazwe yini, kungabe yibufebe, kungabe izidakamizwa, kungabe kuyini, kungabe kungamanga, kungabe kuyini. Uyakwazi udinga uJesu ukuthi akukhulule, akukhiphe ngomusa wakhe oyimbangela yokusindiswa kwethu. Udinga ukubana lokho kwenzakala kuJona kwenziwe kuwe. uJona wakhitshwa esiswini senhlanzi, wakhitshwa elwandle, wahamba eNiniva lapho ayevele ethunywe khona. Kumele uThixo akukhuphe wena esonweni, kodwa kumele uvume, ngoba ngeke uzikhiphe esonweni. Kumele uvume. Akulandaba ukuthi ufunde njani, akulandaba ukuthi ungudoctor bani bani, akulandaba ukuthi ungumaster bani bani, akulandaba ukuthi ule degree, akulandaba ukuthi ule title bani, akulandaba ukuthi ubizwa ngaliphi ibizo, akulandaba iposition yakhe empilweni, akulandaba inotho layo lemali olayo. Ngeke wazisusa esonweni. Udinga uJesu ukuthi akukhuphe, udinga uJesu ukuthi akuphakamise, akufake endaweni elidundulu. Utsho njalo omunye umhlabelelo uthi, Jesu ngiphakamise, ungifake endaweni elidundulu, ngoba mina lawe siyisigqili sesono. Nxa ufunda kuRoma ngusisi utsho apostoli uPaul, nami siyisigqili sesono, kodwa uJesu wasikhupha. Ungafunda ngo3 4 siya ku26 ithi yona ngomusa sisindisiwe ngokuhlengwa okuKristu Jesu onguye waba inhlawulo yezono zethu. uJesu wasithola sigqilazwe isono. Ungafunda uRomans 3 verse 24 siya ku26, umpostoli uPaul wayelempikitsha izigqili, izigqili ezingeke zazisindisa, izigqili ezazithengiswa zingelamandla. Thina sibonakala njengezigqili zesono. uJesu weza emhlabeni kungelo kuhle esikwenzileyo, wasithenga ngegazi lakhe. Nguye owahlawula intengo yokusindiswa kwethu. Nguye ongakukhulula esonweni, nguye ongakulamulela esonweni. uJesu ongakulamulela esonweni. Uyafisa yini ukuthi uJesu akukhulule esonweni? Uyafisa yini ukuthi uJesu akuphakamise? Indaba yanamhlanje ithi Lord lift me up. Jesu ngiphakamise, Jesu ngikhiphe esonweni. Isifiso sakho yini ukuthi uJesu akukhiphe esonweni? Akudingi ukuthi uphike uthi kawonanga, akudingi ukuthi uziphakamise, akudingi ukuthi uzenze nofundileyo, uzenze nonothi hayi kumele ubuye uguqe phansi uthi mbongo ngobuso phansi uvume ukuthi uJesu akukhulule. Isifiso sakho yini? Nxa kuyisifiso sakho ukuthi uJesu akuphakamise, akukhuphe emgodini wesono, khuleka lami ngalesi sikhathi. Sikhothamisa amakhanda. Baba osezulwini, sizinikela ezandleni zakho. Indaba kaJona indaba yethu, indaba yokubaleka kukaJona esehlela phansi indaba yoluntu lonke. Siyakubalekela sehlele phansi ngokwenza into eziyihlazo eziyangisayo.
Siyacela baba ukuthi usixolele. Asingeke sazikhulula. Kwesinye isikhathi siyaziphakamisa ngenxa ukubana sile experience ezithile, ngenxa ukubana sifundile, ngenxa ukubana sile izikhundla eziphakemeyo ku society, kodwa sicela konke sikususe. Siwe sithi mbongo obuso phansi. Siyavuma ukuthi siyizoni. Akusiphakamise, usikhiphe emgodini wesono, usikhiphe emgodini wokufa, usamkelise impilo engapheliyo. Konke sikuchiya ezandleni zakho, ngoJesu siyakhuleka. Amen.